bekerja beriujengi. Apa yang gede gejing tu jeng kermen. Ngas ngaban ai ngok ke kerau yang boleh. Baulah say, ya ka voice of the people party langba unong yelam ubang ala kami, ubang ala yaibut, ubang ala ya follow. Naduk kisna bamansua iba Arden Miller iba sayo moj. Nga iba ka nega party karon ka jeng kermen bangin yo ya kata justice lene bangin yo ya kata ka jeng bishar bahop lene kata ka jeng tribe ha na banta jongi ki try jela ngi ka sabapai ngi long tang kum kita ki nong oil ne ki maraw hanrei ngarang ka jeng kermen balong ba ka party WPP ngin sayo ka jeng kala dena ka nong rim banga pik ya ka party bad ya inong yelam nga saray halade bangadey banrung no hakane ka political party jong iba Arden Miller basayo moj bangali oban ay ketika mon ketika diang nabenta ban kershan yi bade ka party ban penjar ban penklan ban penhe ya ka party namar habangit ka party kabun kibanjok haki election tang kanehi ke bala bantaw ka sarkar bat habangi yo ka sarkar kabai ka burum yagi kitray jala hang tanga kemilanti bangin sayo ya kata ka jing bha ka jing kala ya ka riba ka jabru jingi bat ngayon hang ni hoisha pila ibit ban jit yang akum ka president handrai ngala bandar sibun ki jing pakla ngalong bakloi bapin ngat krang bat ngat kemilanti bapi kumki nangkit kam bat ki dekat ke parti berpinya ai ketika mon ketika diam pinya ai ke jimut ya kijing perkat kijong pi kumno bingin laan pentelun ya kikam ki basya khmat bad ya kijing duna berpinya pendap bad ya kijing bakla berpinya map hendrai ngin ya snok tilang na benta ban penjar susu ya ke parti bad nangis kemba baru kibala rung hang ka party nadu kini ki sngi balik no hang te enrollment akhiriat kum cu hang te kiam bahadu menta ka sirang dan kibarung angis kem ngi rung da ka jingmat ka bas kem batang ko wei bangil tip kalong bangi pek yau nong yala bas kem nong rim ya ka ba katkum ka jing follow tunga ya iba nadu azar shipeo ila donya kanega ila ya lentil kene clean politics iba Arden ila wanas kiang sisin ban ngai hadu mentaru idang bat kem ke nong rim jong clean politics tana ko wei kalong bangi pek jauh nong ilam bat kem nong rim bat kenuli li kalong ka bayo mat sim banyo i yai ba bait sawel mar benyang yai ba adel ban nong rim yai ba Hamilton Karpran bat ko wei nong ilam jong ka party baki don ka ju ka ideology kidang ka ju ka nong rim kata kalong ban kem ka nong rim ban wanra ka singkala ban wanra ka sanshar kadar ka bakhoy tang ka dehi ko wei ka bangat don ha mat sim banga pek ya kinong ilam ban ngis ke babarok ngin long ke bas kem ngin nam sak penbik ha kita ke bor tong partai hendrengin yai ne akata no rim jong clean politics dan ne ka no rim jong kabaka west of the people party kala yelam bat kala don bat kala ai hangi angis kem bangi don ngirai daga rai ramba bingin ya tenrong lem ikan jong ka party la kadai kino ke banta la kadai kino ke bantaru angis kem bangingin ya don lang rangkat berka party bat rangkat baki nong ilam sungka tengah ai kublai sikadai ya pila wan hakane ka por bat ngai kublai kamtam ya ka dorbar snong lum snong kabar ai ya kane ka community hall ya ka ban pelong ya kane ka program hakane ka sngi ngai kublai pi bara bapin yo ka met ka bakoy bakia let's see kin sa poi ka por bangin ha ban ya tresi tom susu kamtam ne se khamat hakabakan sawan ru ka election MDC bangin la ban ya trelang susu naman taban ai ka jingjot ya no ko kandidat ka baka party ka ibit banjit tetang na ikintin kandidat nga ko blay pibaro ngilek pale suklit san syaking kisem bat kamtam iba bat dibaro ki bawa na do na silong apinya posu posan hapadeng galanti ba khoram tanggawai kalong ba ublehi unyalam nang tingi kumbangi miru da ka jing duai ba ubleu nyalam lengi tanggane gawai kumbai bai ong bangi dia ban IT yela de hoblei kublai shibuni pibaro tangay kintin kandidat kublai shibun